Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN Biak In hon na hun kan lo mang don to anga mi pui lalpa minga local khom zong ten ti tak zetin lalpa in hayang u pathian thu ingai thang u ramzong zong te u lalpa choi moin lim takinau ro u lom chungin lalpa rong bol ula lasa chungin ama a local ro u lalpa chu pathian ani ti ro u min siam tu chu ama chu ania ama ta kan ni ami tele aran tlat na muna beram ho te chu kan ni lalpan athu kan zatan mal som ro se pathian ne na itong trayang u lalpa kan pathian i KOHHRAN ho te nangma kan biak theina tur biak in thatak satheya min siama wangin kan loma malsom na tin re ngamin vura wangin kan lom e mai hne na lom thu kan hrila che voina hian kan hne na in puang la kan chungai that na te reng thei turin keini ho hi kan hlim ni a hian min siamang che lali suam hingin kan di le tuna chuan Aizawl Bethel Presbytery Moderator upa ZH Ramnghinglova Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN Biak In Hawngtu rin ilo somang u lom thu say chungin akong khara chuan lutula fak chungin apian hun chung ko laya chuan lutro anhena chuan lom thu say ula a ming chu fak ro lalpa chu thasia angel ne kum khuai na manga ari nam zia chu chuan zong thengin a omang pale fa pale Trao thiang himingin pathian ro puinan Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN Biak In hi lom takin kahonge kon vak ro tikhan mipuin kan zui lu tanga lela ma po khan alu the pathian kong shan rilzia le ro puizia pathian si mai bukin pathian ipolang u o local ro u lalpa choi moin lim takin isayang u kanin chandam na lungpui choi moin lim takin iawang u lom thu sei na ma ikalang u khai pakna hla sa ama choi moin o ichuang lalpa chu pathian ro pui takani sia pathian zong chunga lalro pui takani o lokalula chibai bu kang u lalpa min siam tu ma iching chi ang u pathian thudang ingai thak sun zamang u tradition tuna mi khwal le mi cham mai ni to lova mi thiang lim tenen chuan tual khat le pathian sung ta in ni ta zo kani Krista Yesu angei chu akila lungpui mo bernin irko tele zol nei te lungpum chunga sak in ni a ama chuan lungrem sang theu te
rem takachuk toin lalpa a chuan biak in thiang lim a chang zel thina nang ni po ama chuan tarawa pathian om na tura rem khom inni atu thiang lim lalpan kan zatan mal som se biak in thara hlan na kan neyanga kan zain ko han hote i lo ding ang u in Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN Biak In hi pale fa pale tharau thiang lim kan biak na le kan pol na ni turin Isua Krista ama le achandam na thu chan chin tha hril na mun ni turin le ring tu te lalpa thua in thlamuan na le ti chakna ni turin fel na le mangai na ti pun na in ni turin pathian ram ti hele ti zaw na mun ni turin pathian hena kan hla ne amen KOHHRAN ho te chuang u pathian ma ko ne ni tong tra yang u polal pa lom thu kan thrila che kan soi moi che kan faka che voina hian din mun ro pui tak KOHHRAN ho te kan ro pui zia itar lan rualin i ro pui zia kan zinga itar langa lom thu kan thrila che he biak in hi biak in ani na turata na bul tran ani atangin lalpa KOHHRAN ho te tharawin min froya min chen chila taksa le tharawa kan mamotin reng min phurhukin imi te mangini hausak zia he muna hian itar langa heti hian lalpa mishing kutasak in ropui taklo ni hi heti ang KOHHRAN in kan nei hi kan lom le mai lom thu kan thrila che chu chau chu kan du tok lova he ina hian kum khoi in nangin lo cheng nang lo cheng ang che thil he in ti che thei chian na kang mei thil tam tak khowela om lalpa khongai takin i thil ti thei nei min hum him la he in hi lua tlatang che chu mai chu ni lovin khongai tu lalpa ril tram ten tharau lam nun ril tram ten sotak an hu na mun nge nun chaw te ha dam na mun i khongai na le i za ngai na puan chho na mun chan dam na puan chho na mun in i chen na in na lo ni nge theina turin mal so mang che lalpa ti hian biak in thatak kan dina kan lom hle mai chu chau chu kan du tok lo a chunga cheng khat reng tur leng lo ring tur KOHHRAN mi pui te he muna hian ron froi khom ze lang che chu tiang tur chuan rongbol tu te le KOHHRAN mi pui te tharawin min tinung la min lo khat la min chen chil thlatang che voina kan program zong zonga hian ro puina le choi moina a tharin ne yang che lalpa Yesua mingin kan dile amen KOHHRAN ziak tu kan so manga thupuan tur le report KOHHRAN ho te min han hriat tir tur om piang te sai turin i lo so mang u thil ro pui tak min ti sak tu kan pathian chu choi moi nom ro se kan be sayangin voina hian kan biak in thar hongin pathian hena kan lo hlan thei ta a he hun mang tura local zong zong te KOHHRAN nei tu lal Isua Krista mingin chi bai an buk cheu ani kan hria dangin kan biak in min hon sak tu kha upa Ramnghinglova Moderator Aizawl Bethel Presbytery ani a in khoma kan in khomin ka hroi tu hi pastor abral chuan moya Chanmari West pastor bial vong mek tu ani he kan biak in thar hi a honna kan ni zo hian alom na program te nei chung zom zel tur ani a zan lama in khom nein alom na program kan mang zuyanga chumia chuan chairman upalal kunga ni in Reverend Dr. Alal Beng Moya ti thurul tutur ani bial zai pol ten za yang in rin ni zana chairman upa ar than kimani in Reverend Sila Tranliana thurul tutur ani KOHHRAN provalai pol le KOHHRAN mei chiate zai pol kan ngai thanga in khom bana KOHHRAN leng khom omin troi tu tur chu Reverend Biro pianga ani ang zana hian
voin chonua kan program pakhat koran leng khoma report petura kan ruat putilo thang fa la kha arem chan don tak lo wangin in rin ni jan koran leng khoma hian report petura be sei ani pathian mi choma hi no pang in khom pui rehearsal nei atu la wangin chumi hun chu kan mang ri anga chanhulam hi rampum huwa bram thar campaign nei tura ne wangin chumi hun chu kan mang bokanga pathian mi jana kan biak in tharlom na program kan mang jom le anga chairman upa HAWN zar zo enga kan KOHHRAN committee chairman ani anga thil tu pa si than siama ni in KOHHRAN zai pol ten za yang zanin khom bana KOHHRAN leng khom om lenga upa lalma Aizawl min froidon ani voina hian kan fia dangin kan KOHHRAN chung kwa cheto kan han om ma apoi hle maya ril rupo akhing bai hle mai chuwangin dam hi le chan ve a KOHHRAN leng khom ne ya report tilan ngai thak le turati kha kan mang lowanga mithi buina lama KOHHRAN program hi man turani dam hi le chan ve a mithi buin khom tan tur ani kan biak in lom na ro hi dar thum le chan ve a the tan turani a ami kan biak in hoi lama KOHHRAN hola te khuan mi ro hi kan the don ani voina ring khom jong song te le he kan biak in thar min lom pui tu jong song te kan ruai mi kil pui theu turin kan in som ani le voina hian biak in thar ra kan hanin khoma alomum hle maya chuti rualin kan mi som te po kan local tra hle nin kan fia inheriat nate han nei zor zorila masabarin Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN committee member te khongai takin kan om huna tangin ding te ang Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN committee te upalal ku nga chuding lo mai sela ale lo mo me soro le achunga kan om kim thailo bang ti kan ring na a building committee ni mek te khongai takin ding te ang biak in na puitin theina tura ngai to na le tha le jung seng tu te ole lom ome then khatero chu roi lama te le mundanga poimo na nei te pon om ve boke bial standing committee te voina kan biak in hon min han pui tu te Chanmari West bial standing committee local piang khongai takin inding te ang bial standing committee kan minister te na te poina nan hu ve apo thae ele ome pastor Chanmari West bial kan ni ma Chanmari bial kan ni lai tranga min lo bial to thin tu te voina hian kan han som hloma kan hu thei chin chu a local thei te khongai takin ding turin be seila an ding theyang chu mo Reverend Sheila Tranlian ale Reverend Dr. C R Labiang mo ate hello mo me Aizawl Bethel Presbytery standing committee te kan soma local the piang khongai takin ding te ang Bethel Presbytery standing committee member te ole alo ume voina hian hebiak ina ho alo puikin theina tura mo phurna la a work supervisor lo ni to te an poimo hle maya anin peng na wanga ni te po kan ti theyang chuwangin an hing kan lam lo theilo ani pukela ram luna le pujela robate khongai takin handing sela heta hian purowa oma pukela ram luna hi chetok chung ko kha anya wangin local theilo ani alom ume upalal mangai zuala tuna KOHHRAN work supervisor ni me heta hian asang lu tuk lo na a thok thae em ani alom ume kan lo me voina hian Chanmari West Honsunga kan rongbol pui Presbyterian KOHHRAN mai ni lo midang te po kanan soma khongai takin ngai ma kamin ngai lo ta ula Presbyterian KOHHRAN ni lo atanga he kan biak in hon min han pui tu te khongai takin handing te ule alo ome mundanga alaki lama te po kan oma kan lom tang setani voina hian kan soyang khan pastor min lo bial to tu te kan soma
an singa tang hian mi pahnih an lo tel theia kan lom hle mai tin bial chung le bial pon atanga minister te kornu pa te Presbytery Standing Committee member te le idang dang te po kan an soma chung kan mi som te atanga local thei thei te ngai poimo taka he hun mang tura local te in zawai chung alom thu kan soi ani ten Chanmari KOHHRAN le Veng pon atanga local ning mazat kanom ti kan ria kan lom hle maya chung alom thu kan soi ani kan Veng sunga KOHHRAN por hang te kan soma kan Veng hi Veng tang rual tak kan ya wangin kan chiat kan thata kan in tuar puin kan lom pui train chu wangin thiro pui tak kan chana hian in lom pui turin kan soma thanam ngai takin phur takin in local ti kan ria lom thu kan soi ani kan biang in sangna ta na kong sang sanga tha le thiam na tho tu te chunga lom thu kan soya big dakin minarani na kan ti thailo a technical lai te a engineering na lam te thil sang sanga thanam ngai takin sum le pa ya po thei chen chena thiat thiam na chin nein min kal pui thina na thok tu zong zong te chunga lom thu kan soi ani boina hian bial chunga koran rang te koran pum hopin kan an soma eden thar le Chanmari West KOHHRAN te boina hian mieng mazat local ti kan ria kan lom tak set ani kan khotlanga kan hroi tu te local council member te le oimelama kan hroi tu te committee member te kan han soma in local ti kan ria lom thu kan soi ani sin folam kan program te min cover sakturin kan soma boina hian anon thok chuaka kan lom hle mai lom thu kan soya tin an hing han lam chu mai lei theilo mi poimo tak te po kanom thei boka tin ngai poimo taka he biak in min hu saka local te inom ti te po kan ria kan lam vek seng lo wang chung te chunga chuan lom thu kan soi ani local zong zong ten tailama dar thum le chan ve a biak in lom na roi hi thre tran tur ani a chu program deng om lo veti a in hosan mai kha a theng palang ti kan lau hle mai chu tiang chu ni lovin helaya pe thalak na mun tur te po thatak kan thalai lam ten an bo saya khang vela te po han oma zanria hi min kil pui theu turin kan som tang set cheu ani roina hian kan missionary kan KOHHRAN atanga chuak te zinga nula ki tilwis la kan moi ama damlo na wangai nen kola lo chuarem chan lai nia kan zinga lo tela midang zong hiero chu lo chuarem chang lovin anom na huna tangin thu ron thonin he biak in thuang taka sak zo ani le pathian hena hlana kan hong theita kan han lo theita hi lom na thu cha tepo ni anga lom puina tepo ni bokang chu anon thona lu sak na min ron hlan ani upala sang loya Chanmari ti kan zinga alo tela khongain bial pon lam don bok handing te se senior motion ni ti tong o ele lom ome tin pilo than pui reverend kelol mingliana thian nu ani a khongai takin na om chuan handing sela o ningai da mula lam chua tur ani helama thu turom tak hian ni a kalo mu chia lowa keima thiam lo ani e ama reverend kelol mingliana kan si om to lo ma se anu pui than puin min on man puya kan lom tak set ani boina hian biakin thara thu thleng thara vek thuna dum nom taka in zawai thu tir cheu kan duwa atumpo kan tumma amero chu kan khom dan ten azir tak lo wangin kan zo fel thei talova kan thun narem dan po kan ruam han ang chu ani talori ani tin thuna du po kan cha thleng man ta chi alova boina hian in thun nai ro chu nom lu tung lo ti kan ria a amero chu thunna dum nuwa ma thu tu ro tin local lova pathian fakle choi mo ya pathian hena kan lom na hlan tur local in ni ti kan ria a chawangin khang a fel hel zong zong a khan in mi the thiam na en nge na ni local zong zong te ranina voina hian Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN ten kan lo lom cheu ani KOHHRAN zai pol an soma chumi zo chuan report tolu pasi Lazar Liana Secretary Building Committee Ronding chuak mal donia KOHHRAN zai pol ilo somangu
Silar Zarliana, Building Committee Secretary, report Petorini Losomong. Presbyterian Church of India, MIZORAM SYNOD, Chanmari West Hmar, Veng, KOHHRAN, Biak In report. Apetuchu, 12 Silar Zarliana, Secretary Building Committee. Ania, a copy, Hemi, kanin Kombana Hian, kan Semanga, kan Semlo, na Chanchu, Hemi Buring, what in boy, Puyang Tik, and Lau Vang. Lain rau lu tukang ti kan lau wang ni tin KOHHRAN committee pelaya Biak In sin sia hi report ni se tia amai ro chu ain asaka in zom vexia ato pa chuan report pol mai ni se tin tituleta chuan chuan kan report hi ain pol deu hlik ani lo ngai thangu Chanmari West KOHHRAN lungrual takle lungoi taka kan loi lain KOHHRAN committee voi zali somni pasarina chuan KOHHRAN thar Chanmari West Hmar Veng lama din arela chu thu bo zui chuan ni som pani January sang ni som pakhat khan KOHHRAN in dang Biak In thar tu rail ball turin building committee hadina hetayan members somsari pakhat lai ruat Anni Chanmari West Hmar Veng lama Biak In sakdan tu ngai tuin building committee masabel he nithum February sang ni som pakhata nei ania committee members somnga pariat lai kalin he committee masabel he pastor ke Ramnghinglova chatuan ram min pansatna khovan nei ani he committee masabela hian sakdan turwa manna hetiang hian rel ani tunlai theyang berasak ni se achungatan dain roof mangin achuat oi abuat sain ro se atia tichuan committee du dan ange hian he kan Biak In hi sak kalpui chho ani tani amun bate tifel turin pavilion zinga chatuan ramin pansanta kharuatania kontur survey ni turin purem sang puyaruarani bok aram leilungom dan geologist and mining department na thokten minjir chian saka Aizawl development authority a building permission deal ani ten pu lalthan puya chang te Chanmari chu architectural design CMT ania KOHHRAN thang azo te zo nuam chu building structure design CMT ani bok malak chan na Biak In sakna ta na natlang masabel chu nisom paruk oga sang ni som pakhata nei ania bankhur masabel hi nikhat November sang ni som pakhata laitan ani bok nisom November sang ni som pakhata upasi thansiama Moderator Aizawl Bethel Presbytery chuan he Biak In lungphum hi aphuma Chanmari West KOHHRAN zai polin pathian fakna hla as ansa lungphum hi in khom hian KOHHRAN mi puitam takkan tela Biak In lungphum hi granite ziak hetiang hian zia ani MIZORAM Presbyterian KOHHRAN Presbyterian Church of India bracket chunga oma Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN tikhan granite Biak In su ziak su aban lai masabera phum ani work supervisor tan pukelal ramhlun ruatania anua buzelal rova ruat bel ani bok anni pani hian thanem ngai le thiam takin Biak In sakna hi an thoka ansunga KOHHRAN hoti kan lom taksit ani anni en kol na noya hian Biak In rural chong na theng sak ani alwa ani Aizawl Bethel Presbytery in khom pui voi riat na October ni som atanga ni som pathum sang ni som pathum khan Chanmari West Hmar Veng Biak In sak phal na hi ape ani Biak In taktu lasak khen ma ni ma sela KOHHRAN committee in are langin Biak In tur chong li na
Holian Tatak Subiak ina Mangin January Som Pasari Sang Nile Som Pali Khan Lua Ani Reverend Trauma Moderator Aizawl Bethel Presbytery in Sing Lamda Soma Ribon Sep Chatin Biak In Tharlai Lokhi Hong In Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN Su KOHHRAN Puitling Ninghal Turin Apuang Biak In Rail Ball Dan Hemikan Lua Sia Biak In Rail Ball Dan Tang Pui Kuning Emerson Building Sakit Solai Ilok Ani Nuin Ni Som Pathum April Sang Nile Som Panga Thotan Zana Building Committee in Saksun Zom Dan Tu Arel Leta Ani Tesuan Work Supervisor Tan Upalal Mga Aizawl Ruat Ngalania Biak In Saksumumal Tak Akal Pui Ani Thei Hetiang In Ruwa Manasiam Ani Architectural Design Tituin Pi Vanlal Suele Pulal Suan Liana Te Nginania Structural Design Chu Pusang Tangazo Te Zo No Mami Hemikan Sound System Pro Hub Zarkot Lighting Eastern Electric Veng Interior Design Hi Zorini Lai Puitlang Aluminium Work Dixon Power Ramlunte Steel Structure Le Roof Railing Le Aluminium Gate Te Hi Changte Fabrication Chanmari West Titir Anni Biak In Design Turata Namun Sang Ami Biak In Tepo Enkualin Internet Lama Tepo Enkualchin Ani Building Committee Voice Som Tut Ania Office Bureau Meeting Voice Som Tumle Pani Nei Anibok Tuna Biak In Kan Hawngtu Kan Hawngtak Saksun Som Nahi Nisom Ni Panga September Sang Ni Le Som Panga Zirtop Ni Khan KOHHRAN Natlangin Kan Chana Upalal Kungan Pathian Nena Chong Chain He Biak In Saknahi Ahlan Ani Heta Chang Hian Tha Omlovin Sakzot Thengin Biak In Saknahi Luang Takin Chunzom Anita Ani Biak In Handin Chokle Ani Hian KOHHRAN Mite An Pure Mema Pathian Nathoro Pui Tak Tak Atheng Himmak Ani Ti Mailo Su Tildang Han Soitur Omlo Biak In Saknatan Hian Sumle Pai Thale Zung Seng Tu Te Zong Zong Sunga Lom Thukan Soitak Mewani KOHHRAN Mite In Pek Na Hi Sipsia Takahan Tarlana Achak Omrualin Soi Sen Le Tarlan Mai Sen Anilova KOHHRAN Mite Siat Thiam Nakan Diang Hal Bok Ani Ten Pulpit Mai Sam Le Abe Bom Ho Tu Nakan In Khom Na Ami Ho Zong Zong Po Hi Kan KOHHRAN Mi Thil Phal Tak Tak Tele In Pe Tak Tak Te Tum Vek Ani Thuteng Te Hi Tik Thing Vek A Siam Tura Ruwa Manania Amai Ro Chu Chung Lama Khian Tik Thing A Siam Alo Meu Lova Thuteng Te Hi Tik Thing Vek A Siam Tura Ruwa Manania Sumiyata Na Puti Bualzi Ka Chanmari West KOHHRAN Le Tungul Liana Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN Ten Tik Kung Enge Mozat Min Pea Ani He Na Chang Hian Kung Enge Mozat Hi Mantlom Te Te In Le Sak Ani Heng Tik La Hian KOHHRAN Mi Pui Chan Hem Tak Sai Rang Tlong Kama Chumli Lai Phuturin Kan Natlang Chin Biak In Saknana Manrom Sang Kan Man Te Hi A Quality Chathayang Pel Kan Mang Veka Entiran Rot Tatsuan Tata Tiskon Iron Rot Ten Balu Azating Balu Hemi Electric Wearing Atan Hian Havelswell Lethil Dangte Ken Kan Gallery Hungna Glass and Frame Hi Gujarat State Ami Abik Takachati Ani Kanen Mai Suandar Thalang Pangai Mokan Lo Tiang Ani Lo Khola Hem Charve Kanika Thuteng Ko Son Tu Po Delhi Mila Kania Tuna Hian Alo Theng Chepa Hinoin Khom Le Swan Ano Pa Man To Mai Theni Biak In Hian A capacity Hi Zasari Le Somsari Vel Turangai Ani Bok Ken Sum Le Tha
biakin sakso le ani hian KOHHRAN sum nei sa eng thama nei lova apex benga changin KOHHRAN mingin loan cheng a kopia khan noi zangan tian noi somnga turani e social palani noi somnga la kani ame malat anga thote KOHHRAN chung tin achanga kan thok khom te tin KOHHRAN mei sia te LGBT pavalai le ming siat lo ming thu tina le chu lo atang tia sum mi mu ani ken tual chung sum man ani bo ken mi mal ne na tangin apung omlem lo vin nuai som thum don pu kani bo kani sumai ba ka chon tha le jung eng ma za sen ani ken kan soi mai hau lo tu chu a building saka en kol tu tura KOHHRAN building committee na ruat upalal mga Aizawl hian patian rong bol na ngai na tho hun chung hian sum cheng khat ma lalovin ayan kola lomam takmeu ani ten hei kan biak in bika sum din mun chu hemi a floor atanga achung lampang zong kan sum mu zong zong su September sang ni som panga atanga August sang ni som pasari thleng kan nuai za somruk pariat singli sang ruk za sari som tum pani ani sumia kan man rol zong zong su seng nuai za somruk panga sing sari sang ruk zakwa somriat pani tuna ka la balance su seng nuai ni le sing ruk le sang ko le za sari somnga ani ten kan riat sak om deu kan hantar langa hemi kan biak in building pum pui hi kho ta tanga a ler thengin ti maila SYNOD ta tangin tan pui na cheng nuai somli kan donga benglon hi cheng nuai zale pali KOHHRAN chung kwa tangin cheng nuai somli pakwa singthum sangli zali somli panga mimal pek ka hantia hei hi ashan pa mimal enan ron pek ani nuai somni paruk le sing sari le sang ruk mimala tangalon akhakha nuai somthum don kan te kha nuai somni pakwa le singa ten KTP le pavalai KOHHRAN hei sia ten nuai ni le singli le sang nga tual chung sumatangin nuai za pakwa le sing ruk le sang khat le somruk le paruk ni changa ming thup kan hanti ming sia lo tang khan nuai khale sanga le somru ken thil dang engemo new atang khan nuai khale singthum le sangthum le zali somli ani suta tanga kan mu zong zong su nuai zathum somruk pali le sanga le som pakhat ani ken themi ba ka hian he kan building hi du thu samen zodon taila tuna kan la bat nen seng ngoi somli panga vel hian kan cover thei tonge kan ti amai ro chu poisa hi ke achia chia chut lei thei ani ri lovani ten abe bom kan an tar langa kan biak in sakhi mizopa chiarin chhong rukani a gallery chiar telin chhong sari hialani hetiang hian anwaya lut lo tan kan siat thei dan torin a ground floor exam room le go down ania chhong khatna senior department le masi sangati room chhong ni na sacrament department le primary le property room chhong thumna beginner department junior department le chokidar quarter chhong li na ke biak in lui aniang chu KOHHRAN hall atana man tur ani chhong na reception le committee rooms sanitary room hemi kan hall lui biak in nuai sia hi duan ani chuta chuan interior designer kha roi tura ruam man ani ken chhong ruk na hi tuna kan biak in hi nia chhong sari na chu hi mi gallery le helama thanglama sacrament room te ani kan building area pumpui hi fit somriat pariat le adung zong somriat pariat awang zong somnga panga ani biak in chung chin area hi chu fit somru panga le fit somnga pali ni tlang kom na
Biak In kan saka hian report sa kom tak tak ko khan mi te in pek na sajia te hi soi sen anilova asak tira tanga phu tak le ngak lel takalo tang ma se tu na chatuan ram min pan san ta te po kan then lungin a shereng ani suti rual so na sakhun sung zonga mi pani khat le te in liam ti mai lo chu luang tak le chatakin Biak In sisak e sakhe kan kalpui theya lo mom kan ti tak set ani pathian he na polom thu kan soi tak me ani kan ko han mi ten tha haulovin Biak In saknan hian thatin tholom bi phan siamin thanem ngai takin kan tho thina bengle memal he na tangtin sum kan pu ka pathian ram thil pe ga akki khat tol chunga Biak In saklai me kan nei hi sereng in tholom te po an kan sung thin bok ani chu mai ni lovin thanem ngai ten Biak In saknan le thu thleng siam nan te le mamo sang phusuturin thil pe kan pachina lomam tak sit ani amai ro chu heng kan thil pe kalme ki ban sam a tha mai thei kan ni lova sumtam tak kan rul tu te kan lamhan tu te he sereng angu kan ko hanin dan tira changa chiarin kumthum le thasari zet nuwa Biak In thar chatak voina hian kan han lua thei ta kan sak chung zong hian Biak In thenom ko khan nu le paten riben seng tak le thom du lo tak kan hut sia chung po phun noi hau lova min lo do sam chin wangin an chunga lom thu kan soi tak me wani ko khan ho ten ngak le phu tak kan sak kan pathian Biak In hi lalpan mal somin tharau thiang le min chen chil sela ko khan ho ten lim taka lalpa khan fak ho theinan lungrual na thar na pathian tan in mang zelang u lome kana chuan upa Ramnghinglova and moderator Aizawl Bethel Presbytery kan Biak In Hawngtu cha soitorin ilo so mangu voina Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN Biak In honga local khom song te Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN member tele tanga helai mun ran mangtu song te asadrin Aizawl Bethel Presbytery chuan kanal pai sokista min chibai abu ka chu when I hian hun lom tak kan tonga chiti line helaya KOHHRAN member sun ngai te kan lo ne ya le maya pon second program on chung kal so zelanga pathian thu longai thang u sam somri le palina sang khana chang sari o spai hotel pa yom de chu ba duom em kanun na hian lo pa bin hung chung kot lai te chu anga ema ani a chau pha hiala ka thin lung le ka ti sai pathian nung ne na chuan au chuaka ina om te chuan enga thole nang chon fak khowang che nang ma sak nei mi chu enga thole a thin lunga sai on panalom lian te poma chu tana ruam chu an zo in tui naom na te an siam thrina ani rotrit lam sa chuan mal som na khu trin sakna atangin chakle sual na an kal thrina zaiona pathian ma chon in lan theu trin kalpa thu kan za ta mal som ro sem wena hian thu cha soina hun ni a ti lai ro chuan thu ma han nei ka lu ta ta nei lo thailo ningin fria pasavera chuan helaya pathian khoi rong bol na chan vo kan chan pha lo meeting lo te po kinga puang tu kan pathian chuan ke meeting lo takhi Aizawl Bethel Presbytery moderator mo phuna ro pui tak le sang tak min chan tir laya hetiang din mun Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN Biak In hong theya in siami ami mal pon lom thu ka sia van nei ka intia ka intiang bok hian min thchiang tu chuan van nei min ti pui po ka be se ka hiat tir thei chuan kal ruangai to thui khop maya kai to let masak per po
sang khas ko somre le pali somre le panga somre le parulai te kan pathian khoi rong bol na mingin Chanmari KOHHRAN ke triple leader kan elai ni Sri Lai Son Chanmari West KOHHRAN in dang tur khan kan KOHHRAN committee hatin tiwa wai lai ni thalai chon kan re nema kan hial ngam silova kan upaten min theda lo mo tin debate kan huai hota in dan du lo cho kan ne siang thin khop me ma se pathian rem ruat chu mithing dal rual in lova ti chuan sa khas ko somre le panga January ninga sara chuan helai kan pia loka upasom ate nei pi hi pite in khom na huna khan ke 3p Christian Tholai Paul te section de pokan din kami thla cham ma sabera ka chhut te zela he Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN puitlinga din anon bil tum kha then chuan kan la mai then china report ka ngai thnwal to Chanmari pastor bial kanom ho nung berin khom puini don ti pokan riat mialo sang ni le som le pathum April som ni le pasari tlaidar lia khan Chanmari West KOHHRAN biana son bialin khom pui kan nea chuta kan thurel number som pathum na chuan Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN din kha robna ron luta ke minga palai sei fran ve tak kan rangin minga tong re hero pui khop me Chanmari vai tong ani to we sap tong Hmar Veng mizo tong ming re le ta kalung len thak em ipom peng ti tu kan nge nge khati lai ka ngai tua khan khang song song ka ngai tua khan hei voina po hian ngai tua chua ka nei le singa solai bia in tuala min try to in KOHHRAN chairman hi sumi thu kan rela kan bial secretary senior kha an nge nge ni chen sukan tong chawani chutiang nun kong te ngai tua chuan Chanmari KOHHRAN tawa Chanmari West in dang tu kan rel ji te ka ngai tu in pathian KOHHRAN ho than sak zele do tu tam tak omkara po hian adin tu hi ne ruwa ni lo zia alang zelin ka ri zai poi han zai me pe kha chu khatiang kha pelai tang hian alom theng ti kha khalo mi thla phangai lo reng renga alo om ka ti se tong khan voina hian Presbytery Moderator ni mai langin tong kan lo bol ho thin se tong khan khotang le KOHHRAN apo helai kan khotual ka ti ve thin mun nge khang hun lai te ka ngai tua chuan he hun hi ka tong ti hi kan ding phalo kong tam ta kai tua phei chuan ka kong chuk so ka zong zong ke ma ya la po lom om ka ti tak set chu ti lai ro chuan voina hian alom le na em pakhat chu he kan hun von chunga hian Biak In pahni in bial chunga kan hon na ni der mai November nikum sang ni som paru kan ta ni som pahni ni khan eden thar KOHHRAN bein kan hong to chutamin hruai tu chu bial tu pastor tho hi nia ma sin chef mi alo ro chu tam zokin ani he Aizawl Bethel Presbytery Moderator elect ani bokani pathian hun ruang zeran kal chuan etiang hi thilwang takani Moderator pahni kan ti meng chu elect chairman noya ale ani lai mek ten hun kan man kopia wang koping karing chu kan van ne le in ka fia khang khathu ma kan nei then khat ni sela pakhatwa ka soinon lo thelo fa se tong khan chu Presbytery ni nang in han sei ni taila bial ang zo par ka sai du chu Aizawl Bethel Presbytery chunga hian bial sai kan oma chung zinga bial ruk chu Chanmari pastor bial atanga chuak pe kan nia ni thingang in sai taila Chanmari pastor bial po hian tu pathum ane to ni tu chuan pe po nei boka pe zon sai taila
เกาพลังโปเฮียนอันนี้นัวตัวจุงซิงอาจวนซามูเรสมาร์เวงโปเฮซามาริโกพลังโปอินอัตูนี่ตัวนี้มาในตู้เต็มมาในลอยนักโกหันตู้เต็มเป็นห้องเทกันองไปวันในการเล่นติเลเซลซามาริโกหันคอมมิตี้ให้มีคนนั่นแหละลมนัดเตลตัวมีสองโปคานซามาริโกหันคอมมิตี้โปลมเละอันยังกันเบลซุงนิชินไม่สัตย์นี่เราว่ากันตู้เต็นยาตีนลมปุยนะโปมิงตะลิงกันตีเราส่วนตีนเวลาเฮียนหลานตัวมันก็เท่าว่ากันสวยแม่งอ่ะโกหันมาที่หลังเดปกันอุปสินียร์ฮีหลานตัวนี้กันเตียลมปุยนานจาไม่โกหันคอมมิตี้จวนเชียงสิงคดีลมปุยงูอันติงเงียจู่ๆมวยเราละมามิลงไอ้สาวเราละกันพวงล็อกไม่เนี่ยจู่สวยหุ่นข้ามสิเราวางินเล่เวลาเฮียนกันทุเสียจังกันเสียงทุยตักสีตักสวยนะคนนี้ต่อละว่าปะเทียนเบียอินห้องกันเนี่ยปะเทียนเบียอินหลุดเสียทุกทงลุยหุ่นอ่ะพวกกันเสียปะเทียนเฮียนอามีเตอโปนั่นแหละอาเบียนั่นแหละอันเสียเจนเรนันอันน้ำฟันอิสราเอลเขาเนี่ยนะพวกกันเสียเอ็กซ์ตร้าสบุ้งสมนี่แหละปังอาจางเรียดเจียงเต็งกันหัวอาเบียบุกทะเลรันกันไล่เป็นเบียบุกเสียมาเจนมุนรัวสักตุรินกันปะเทียนเฮียนฮัลโหลได้เสียตัวไม่เราพูดตัวจุดยังส่วนอิสราเอลฟาเตนปะเทียนเราไปทีนะกันเสียอัศวินเราตุ้มรำเตียมันเล่นเป็นทีมคู่ตะลุกตะกินคุณคานตะกินอามาเบียนตูลเบียกอินเราดินตีร์ตัวกันเสียโซโลมอนสาวอันนัวที่เชียร์ในปนเซรุบาเบลและสันทรัลยาอินกันเชียร์เทียมซองตะกินทุกลุยเลยทุกทาริงคาร์เซลายปออันมันเมกเอรดาปอขานอาสาปกักกันเสียจะเราปนไงปุยโมเอมาเป็นอิสราเอลฟาเตนันปะเทียนเปลี่ยนชุนปอเอตาเฮรันนิทีมจู่ๆโกหันเราช่างเซละทุกทาราปอกันเสียเป็นติโกสเนียทาราวเทียงลิมเราแทนการพริ้งตุมาซาเดปอคอยงเงลิมตะกลมชินกันติส่วนติคนสิลติบุ้งมีจางสมลิเลปรวาการเบียกินะอินโพลลิมตะกินรูมุนขัดินันอมันติกันเสียตั้งไอตัวตาขัดิไลค่ะฝอยนักการเบียนหัวลุกโลไม่โมติกันไอตัวเตเตระทุสอยปอินมีสังทุนบัพติสมันสังทารนิยมตะกันยาข้างสองขันลิงไม่กันนี่ส่วนเบียนขันเลียเรามังโอติกันไงตัวกันบวชใส่ลายเจ้าฟังเห็นเบียกินเนี่ยปุยโมมันนี่เจ้าเสียนเกนี่ทุกทารหุนาโปกันติดยังเกนี่มิโซฟาเดโปเฮียนสันจินทรากันตอนรัวเล่นวันแข่งโปกันสู้ละจูเบียกินดิ้งมาสับเบอร์นี่แต่กันจูเล็กๆต่อไม่นี่สุดที่ขอบจนเบียกินเนี่ยลัวบีตะเกียนอินเดียมาสักเพจวนกันง่ายสังคริสเตียนเต็นภูมินาคานอันหงกันเสียเทนกัดจนกันเสียงกระริงแต่เสียรามาเบียอินเลียนเบรตูรินกันนากูนาเดชวนสุดที่ปโตขบุยะเบียอินมีสังเรียจังเวลเลงตูรันสาวกระดุงฟิดจะนี่เลปัทุมวางพอฟิดจะสมงาเลปัทุมมาสันจงจะสมลุกปรุกไลขัดยังคานอาฟาติยันกันปะเทียนฮีอเบียนตูมุนบัวสหีกันผูกลางโซรัมดุงเลวางพอขบุยะเลทิ้งจังขัวเลเวงตินาพอให้ในละบิลดิ้งเลียนเบอร์เลทับเบอร์เนี่ยกันในเหตุเบียกินนิเซลจู่มีตั้มตะเคียนทุกเสียงเลยสวยเซลทีนเวลาพอเฮียนให้เบียอินมอยตักกะห้องโดนตีกะเคลียตะกันจอเจียนเพชรน้องบอกตุจงก้อยตักประหัดกันน้องบอกปุ้ยชินจวนกันเบียอินจีรันมัวกันไงดานตักจวนเวลาแม่จะตักเคลบบิงเดียวอันยังอ่ะเดีย
abing polo ti vak ma lo ke chu mel chu thale mai takati hi karon boni chu tiang ta chuan pathian be in kan ngai sanga kan ngai lua eng wange phula hian pathian hian ma tan hian bia bu ka wa chu ring tu fa ten frengin Krisana tisera ko han hodina po hian ama khan bia kan po nan ama chen na lalpa chen na ni ta wangin lua vela po hian chu ko han hoten kan tutani khovel holian pui la chapui hon na kan ni lawa vena hian achunga hian ami te kan zalen trina ami ten dam lo ten kan dam pha heluna ten sina tong toy na kan thria tong kan har pha mui te po sau te po kan lo har le pha na mun ni a kan long bol mun ni bokani Thomas Lutheras zu saswan pathian ni Biak In arong i bol ane tim chu ji khere nga u voina hian pathian Biak In kal hian arong i bol ani he pulpit la thui thil kher ani lo mai thei ser hi lo kher lo ni mai thei khuang patui ni lo mai thei ama su he Biak In hian pathian biai kal chuan pathian rong i bol ni ti se chawang u em wange no se tang khan apoi mo la song ka soi seng la fa soi man pon la fa ring tu de thara lam cho kan don mun pui berani thule Ramnghin chu tian tu san voi na po hian he kan ben hon hi malani don he la loi tawa pian hian kina chuan pathian ro pui jian muanga pathian thuang kan mu kha chakna tangin chakle zual na chuang kal thina chala ruam zo ma sela kan mangan to pe paknau thin chu kan nu le kan pa te pia hian sum min min san thei to lo nu apo kan au ber thin chu pathian ni fo thin chu tiang chu alo ni ka be sia ani poni nge kan ringani abo wak thima po hi a tha then khat chuan khosera wang hian ben poi mon zen soi chu khosera wang khom lo thin chu khosera wanga Biak In theng pai lo hian khothal nia tremula theng ngei don thon hian ti isin sereng o khosera wang khom pai lo mai te ring tu te kan ti tur ani lawang vela po hian karin cha du pelagen ngen du ber chu chiang ta kan thriat thei chu Biak In si ni khop reng te mi ten andam lo po soi lo va Biak In pan ful san chu eng wang mani lo va ami ten an pol mun ni mai lovin tuna po hian mitam takten an thar zel ning ka ria jing chon try in khom te in khom jong pel mi lo ti hian kum khala voi ni khat mu te chu an mai na po hian midang tan ei tu ran pe chok fo trin eng ma vasoin thu cha vasoi kur le luk lo mai lagin pathele kain hlana kan mel kan pa he min lo mu hian thara lam mal so ma min lo pe mai trin talent min kol ti ti nang vek lovang voinia hen thu soi thei deu atak om si lo ai chuan thu soi ngai reng lo anan pui tu te hi Mizoram poina mo to zo ka hi chu foi la hian kain cha du per chu he bia bum ki ingai nang o tha tham lo he foi la hian amoi lo zo ri em lo va leng lo deu tho khop chiat kan tok chung point kan lo loi ni a he tiang rang ni sera ko khan pui thing te na pon ngal boka ko khan lim te na pon bokani tunang lai hian kan Biak In a hian kasul ve phak tok te mani chen na KOHHRAN chu tai la sa mari KOHHRAN ni Mizoram KOHHRAN a chuan KOHHRAN lian ber dot tu kan ni a kan chunga mission veng along wa thina chu ti lai chuan
tam hi lim na niem pui tin na niem ti ka ngai to fo trin kan try te ding kho man chiara pathian zang kai khom that pera le Sunday school a za som ni kai khom patolo na te wani kan zoram kau zel don tu ngai tu pathim tel so ngai tu pathim bia wani chi me tan kan than hara poi mo voi na hian za West Hmar Veng KOHHRAN bia in mo tak ben that tak pathian mi kan hon hi che kan son to khan pale tharau thiang limin he Chanmari pastor Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN bia ni pathian ro puinan kan hoi kan ti khan hela hian pathian ro pui sela pathian thrau la zalen sela chumi zalen mang le rong bol tu te mangin tharau na ten dam na mu sela sak lo ten sak na mu zel sela mal so la mun lo ni mal ro se chu tiang mal so dong tu ni tu le mal so la pe chuak thei tu ka de thei tur tan kan zawain voina hian pathian mal min som thero se lal pa thu kan za ta mal som ro se program khana lang chia lo na long bol pui bial chung le bial pon lama tanga lo salma le lom pui na thil pek lan do te tan hun kan honga chan chu dam ni le chan ve a len khom KOHHRAN len khom program kha kan han ne khata khan kan zep te lang chu kan han ti a kan thria dangin dam ni le chan ve program kha kan sel langai se a chuwang chuan ona hian bia le mo KOHHRAN male mole tomai pol lama tang te po Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN Biak In on lo ni ta ka hian du sang male lom puina lan du te tan hon kan honganga tu nge som tur po ka chuang lo tu nge lan don po ka chuang la chu wang chuan kan KOHHRAN chairman loading chuak mai sela ti khana in dotin lan tur piang te khan kan fil lan tur le sumane mo citation ani mo in ron in soi fia zel mai don ni atiang hian lom poina thil pek atho kan sia ka Presbyterian Church of India Mizoram SYNOD Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN in Biak in tharmoi tak thatak September ni khat sang ni som pasari a in hong hi Salvation Army Chanmari West Kor chuan an lom pui tak meu chawani ti lantenan he citation kan lan chewa nun sang kam tak lalpa ke pula foina mun alo ni turin du tak na kan hlan se o talpan mal som chero se ya hnuai hian ko sarjan bezor lal thua male ko secretary ke la remruat ten meng an pai ani ini Chanmari West KOHHRAN ten foina Biak In har pui tak te moi tak na hian citation le tiang sing khat tani la in lo re la citation ziak kan chiar lokange Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN te pathian suaina Biak In ro pui tak mai lua thia in pe ta hi in lung takin kan lom pui chewa Biak In hi tharau thiang lim suai na KOHHRAN ho chen lim taka pathian pakle lung rua taka ama Biak nana in man zel kan du sakatu lom thu soi tungin na kong khara chuan lu tula pak tui na Biak In hung thung kot laya chuan lu tu noya hian pastor lal chuan moya chairman le upa pandal bera secretary Chanmari West KOHHRAN ten ming an Biak ani Chanmari West Local Council atangin lompuina tu ansiarange Presbyterian Church of India
Mizoram Synod Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN Pathian mal somna le hruaina donga nikhat September sang ni som pasari zirtop nia Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN Biak In tuang taka in hong hi hinlung takin kanlom pui cheu ani lalpan he Biak In hi ran luak khat sela isa le tharau chol ha damna amamo tu ten an hu ngei theinan lalpan mal som zel cheu ro se Local Council Chanmari West Aizawl Mizoram Secretary le Chairman ten ming an sign ani Chanmari KOHHRAN Papaduom nak mai Chanmari West KOHHRAN atinga Anthang duang maya an lo lom ne thina Chanmari West KOHHRAN chuan Papaduom nak mai Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN an thing vele ta Chanmari tan chuan kan tu te Moderator ne so ande khan lo interingot maya tu mel khatak thang duang zel tu kanan nei hi kan lo me ma som na le kha committee kan po khan upavine chuan khai kan tu den Biak In thar an sani awalo me ati nge ni to ba chuan wen ni hian tu Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN na Biak In no pui tak mai le thak mai en sai lo pui em mai chawa chan dam na ro pui ta e Biak In tang nge hian tam agin andona KOHHRAN do pui tak le pathian mal som pla ani so zel turin lu sa na kan la ni chuan e Biak In lam ni hian alom pui nan Chanmari KOHHRAN chuan che sing kan na chuan Chanmari West branch we me atagin tuzia ki kan chiarange Young Mizo Association Chanmari West branch Aizawl Mizoram ram puina Presbyterian Church of India Mizoram Synod Chanmari West Hmar Veng KOHHRAN Nikhat September sang ni som pasari zirtop nia Chanmari West Hmar Veng Biak In Insa Aizawl Bethel Presbytery Moderator upa Ramnghinglova na Hawngtu hi kan lom pui tak zet chewani he pathian Biak In hi tharau chawle nun tui halte tan ha chulna le thamuan na thar an don na mun lo ni zel ro se lalpan mal som cheu ro se ya president ke dar tan tluang le secretary PC lo moi ten ming an sign ani Tuna chuan no bang don tola kan moderator tutsa atang khan ril ruwa ngai to na tam tak mai kan han neya KOHHRAN in dan zel hi synod policy ania pathian policy ponia KOHHRAN in dang zung chuanin KOHHRAN sakna an siam pung zel ani ti hi KOHHRAN houten country at poimwa KOHHRAN lian lutuka member in no khom cheu hi rongbol tu poimo tur kan in net chair mai maya chuang chuan chumi policy chu keini Chanmari West pastor bial hian in country a KOHHRAN in dan zung hi tha kan tia eden thara kan bo sai me ka tanin dang thuai mai theya in Chanmari West lama po ko ta un tharveng chunga Biak In kan satluk luka in kongzaw lama khwan Biak In mun kan lei to boka yang khanin in siam KOHHRAN Biak In sak zung hi KOHHRAN pum pui chakna ni chuwang chuan KOHHRAN in dan zel hi rongbol tu poimo cher chuan mun ro pui tak mai ania chu KOHHRAN hote hiani in dang zung tur poin ril ru zaw he khok nei zeli la thawme kan lo bang don to anga pathian kan pol ho nan Christian labu number zanga le somnga le patum na Olalpa imal som na lu kan engkim chunga alang ithulo chuan kan nun na lu kan nei zong ne naralang ela hidingin kan sanga rowen mang chuan a sai lawin
kan in khom mal som na in min thin don nia i lo sang u Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kalalpa Isu Krista khongai nate thian kan pa wa nami mangai nate le tharau thiang lim pol na le kai hruai na dom tak chu in savai ne na le ko ran mun tinom te ne na tuna le kum khuain lom reng ro se amen Pathian kong shan hiya varo pui Kovelin ti boral tum chin ma se Hilti theina thuru ka venani Awa himse am chatuan chatuani Pathian kong shan lungpui chunga rem mi thi khokul kong kha Hawngtu van rong cha bi kola san tang chua tu Khovel thi me tu chu kong shan ani